Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadin kajing yalang jong kaseng BJP Meghalaya Pradesh ni kaliang Presiden kaseng uba Ernest Mauri habayakren berkilat pathay kubor mentakas ngi kasan tarik ujeleo arjar arpulai uloong bakaseng ka hakajing start jong ka expert committee kabala thung de ka sarkar jilla panyatheria tai halor ka bha thungkam naga reservation policy uba Ernest uloong ru bakaseng BJP kala thung la ka jong ka committee kabanyatheria tai halor ka bha thungkam bat kan sapapat ikijing ai jingmut syaka expert committee jong ka sarkar Meghalaya ngila constitute ia ka committee hagba ngila don ki member bat kumju nga presiden nga don rangkat in ay ya ka jimut sik sarkar amar ba sarkar kala ailat ya baro ki political party bakin biu bakin ay jimut om tangi ki expert iben ki individual iben ki NGO dan kino ki association dan ki political party ngirungin ay na kaliang jumi When you spoke of the provision of constitution. National committee kilda submit siya ngaru but ninang penbahasusu namarbak sarkar kadang ay por yangi te kumba kalalong hi te mantangin nang pagkrek nang syong susu nginle kababahan ka batam na mentak state ka jomi klem da no silang kmat yun inuru nginle akan kum kabentak de bele